Do Šidu koniečno stihla odluka o registraciji samostojnog združenja registrovanog u Europskej uniji za takvu fajtu organizovanja manifestaciji kolbasok, a svoje prisustvo u Šidze najavili predstavniki zo šest žemoh uniji, Italiji, Sloveniji, Horvatskej, Českej, Slovackej i Mađarskej. Na jutre i na njedzelju očekuje se kolo 4000 naščiviteljoh na manifestaciji. Na jutre od 12 hodin počina zmahanje u švitke zabivački i obrobku mesa. Prešloročni rekord bol 5,4 minuti, a peršu kolbasu, a prijaveni 5 ekipi. Potim zmahanje u švitkim jedzenju 800 grami kolbasov i zmahanje prijavenih ekipoh za pravenje kolbasoh. Kotizacija 3000 dinari po ekipi, a organizator obezpečil po 5 kg mesa. Za praženje škvarkoh obezpečeni 1000 kg tvarde slanjini. Nješkaše postavljaju kolo sportske hali i predajni štandi za produkti od mesa, jak i od vina i vino i od remeselnikov i etno štandi. Zmahanje za najljepšu suhu kolbasu bude otrimane na njedzelju.